Stadion Kapten Iwan Dipta Gianyar bersiap untuk pekan ke-13 Peri Liga 1. Pemirsa, tuan rumah Bali United FC siap menjamu PSM Makassar masih di pekan ke-13 Peri Liga 1 ya. Waalaikumsalam. Kami selalu bersama, kami selalu bersama.
ini Game Week 13. Kita not gonna be an easy match. It's gonna be difficult. Masih susah kan? It's very important today we collect points. Penting sekali untuk dapatkan poin. Satu poin bagus, but 3 poin fantastis. Satu poin bagus, tapi 3 luar biasa. Kalian harus punya perasaan ini, apapun hasilnya. You want to win? Yeah! Last match, very good guys, very good. We Terakhir win, kita bagus. everybody happy, everybody happy. Semua senang kok. But it's just 3 points. Tapi cuma 3 poin. We win a good team, yes, we win, we won. Kita But kalahkan tim yang bagus ya. it's 3 points. So we forget the last match, Lupakan yang terakhir. but we cannot forget how we win the last match. Tapi kita We won. jangan lupa bagaimana kita menangkan pertandingan terakhir. We cannot forget how we won this match. Jangan lupa. Our attitude. Dimulai. Selesai. Oke, ayo. Saya panggil kau terus itu Ki ya.
That's okay. It's okay. Guys, come on, we don't have too much time. In pare-pare. I will never forget you. Okay, I take you. Thank you.